साल GFA झाली आणि कंपेअर करताना म्हणला की GFA इन डेप्थ टू ऑलमोस्ट 70 lakhs. सो तुम्ही प्रेसिडेंट पोस्ट कॉन्टॅक्ट करपाक सो तुमचो प्लॅन कितें आसतलो कशी फायनान्शियल सिच्युएशन आसतना GFA being in the big debt of 70 lakhs. Okay, it is one of the saddest moment of Goan football in its 63 years old history. The association is in ruin. सर आणि गोवा प्रोफेशनल लीग जावना सो तेजेर तुमचो प्लॅन कितें आसतलो See, I have a very good plan for financial, how to make strong our GFA. And I am ready to sponsor my own for Goa Professional League. And I am also speaking to other my friends and who want to sponsor to the for Goa because it is dying. So some people they are ready to support it. सो बाकीचे डिविजन फर्स्ट डिविजन सेकंड डिविजन त्यो जावना स्टार्ट सो तेजेर तुमचो प्लॅन कसो कितें आसतलो तेच आमचे फंडींग आमी ते स्पॉन्सर मेवले जाल्यार त्यो फर्स्ट लिगे मागीर सेकंड थर्ड डिविजन लीग आमच्यांनी चालू करपाक जातल्यो सो यू आर रेडी टू टेक फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GFA बिकम प्रेसिडेंट आनी तुमी सगळे जे स्टॉप जाले फुटबॉलाक सगळे परत स्टार्ट करपाक जातले सी आय हॅव लव फॉर फुटबॉल आणि रिस्पेक्ट फॉर गोवन फुटबॉल सो I will bring back that olden glory of football days. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.